Ma' temperaturi għolja mistenni jibda jolli rasu wkoll insett Mediterranju li reġa' tfaċċa mal-merkanzija f'Malta madwar 15-il sena ilu. Il-Bal ta' Żunżan. Intervistat dwar il-Bal ta' Żunżan fis-sajf fil-programm TVM fuq TVM, il-konsulent fil-maniġjar tal-pesti Arnold Xiberras qal li l-indikazzjonijiet huma li dan is-sajf fil-Bal ta' Żunżan sa jiżdied. Jidher madankollu li sa jkun anqas problematiku. Jien naħseb da s-sajf sa jkollna iktar mill-ġistri s-suf li kellna qabel. Però nemmen li bl-affarijiet li qed nagħmlu mhux se jkun daqshekk gravi, bdejna naħdu ħsieb li nattakkaw l-irġejjen, il-Queens, qabel is-sajf. U bqajna nagħmlu dik is-sistema. Qed nemmnu li xorta se jkollna rankatura li ħajkun hemm ħafna, imma forsi mhux meta jkun dik l-estrem kif kienu ftit snin ilu. Spjega li dan l-insett jiżdied minħabba l-attività tan-nies. Il-Bal ta' Żunżan ibejjed l-aktar f'postijiet miftuħin. Għawek għatturi filmat bil-fili miftuħin. Sawa, mit-traskwaġni tagħna diġà qed nipprovdulhom bejtiet, ventilaturi. Huwa nsett li jippreferi l-postijiet urbani għax noħolqulu l-ambjent ideali. Iktar ma nkunu traskurati, iktar se nofrulu servizz viċin id-dar tiegħu biex hu ikabbar il-popolazzjoni tiegħu. Dan is-sajf hemm insetti oħra li jaf ninsertawhom aktar mis-soltu. Bħalissa bdejna l-isplużjoni tal-wirdina ħamra, dik huwa standard biex Kull sajf. Kull sajf. Dis-sena kienet l-iktar sena li għaw tip ta' wirdin differenti sewa. Għanna wirdina sewda, wirdina bħal ħamra sewda imma pjuttost id-dokumentani għaw ċertu zoni u mhux daqshekk komuni, imma iktar resistenti. U dis-sena skoprejna bejtiet enormi. Is-Sur Xiberras innota wkoll żieda fit-termites, il-ħurriq u d-dubbin tal-frott.